Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Vuga uti nikinze kuri Nyagasani w'igitondo. Min sharri ma khalaq. Andinde ikibi cy'ibyo yaremye. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Anandinde ikibi cy'ijoro ryijimye iyo rigwa. Wa min sharri naffathati fil 'uqad. Anandinde ikibi cy'abagore bahuha mu mapfundo. Wa min sharri hasidin idha hasad. Anandinde ikibi cy'umunyeshyari iyo agize ishyari.